the attention TV so. And then some of your boy on Nina at the Ebro. Nina say, Stonebwoy ni road manager. Your friend cheap styles. And then I watch a pepe. And a Stonebwoy echo grantee interview. It was GH1. Now, no common moon and the other two just said, need road manager. She said, I cram for attacking. And when you fear in him, Emma emoji in the car. I was trying for and now made the more say police for about Muhammad pa. Achisa a cram for you. Now, I'm going say, Kano. Yet, Jekan, Accra. Now, a police for who can etch your pine. I was tamale. I was trying for my reporter in your Angel TV, Emma. In Nipami and Sabia, Nyamiadum, Ghana National Police Intelligence, DCOP Frederica J, any Ura Uti, Prempe Eda Omano, Abo Edumason, or my boy, and saying, I'm not telling and saying who am the good NGT, but you will be a Bejusham Bayu Duffo, so we deal with more. Hank of a woman, sir, and Brantemi and son, and Mugusu. I'm not telling you, my dear Madini say. Stonebwoy ni road manager enra edwo ene na watwe pepepa homache na omako program omu kofie owe fie no ena emrantie toa no ewo ni fie omu toa no ni fie atwetuo ne sekan hwe age ne Benz ene ne phones afini nsem yes Benz ne si ho no Benz ne si ho yi Benz muni yo obi akọ abrasam ne fifra wie no wura ne program na wie wura ne fie abaje ne Benz ewo East Legon etuo at gunpoint yes ena omo kwaje ne car na firi ne nsem na me no ka se omo je car na firi ne nsem onkran ha no yakon kan no tamale yes Nyamiadum police intelligence abadwumaso a ewo se yebo omabaso ne bo wura dampare abaso ne mema adwumaso a omabo let us say won nam Southern Ghana say every ya je ne nkran to wonam kran ha no wo de dru tamale na tamale na oma ya che omuni de odi kan ni de leader Peter Amuzu Master alias Master P so bo asme hu omu ye na kire se wono ne wo hyede be na ko bo hunu ni ye de wa fo wo mu na wo left hai nchanga no the friend Peter Amuzu on the leader no oti East Legon sure yes ono na a lead gang no ma omokoye operation ka afon de Debi ka afon de wompe bi otosumienu Ibrahim alias Dawa ono nso ena omu wiaka ni wia owo tamalea on na receive car no tenten na o hemfimfin no very good yo ena Isaac Sean ono so wo takrade your friend young edian takrade your friend no enti we wo takrade we wo tamale ena we wa kra your friend no tripartite theft yes enti omo we no wa kra no ena save on na leader enti onya no afre omo ombe fa na de otamale no waje fast enti wani baba so a wadwen ye o se ka no wan kran ha no enin kran ha within a short possible time no mo de duru tamale enti Nyamiadum intelligence abo adwuma ama ya nyansa kamera ntie ya me no kasai ye nam kwa so de o mo court acha na adwo nti ye di akire o court ho na awraho sem e wo mu ni say be 5 years ni anti robbery for chimra ntie ya car issues yeah the same people the same rantie yeah car dia chi was the same people the same akwasahwi rantie yeah 5 years ago ya chi won anti robbery chi won ya chi won no ena ko bra ya hu dia ya rantie say pie ye katanchi free fa be say ye won ye nse ko ye se na mo nya kwa fa mu we dia mpan ya bo ye di akiri amba kisho say eye Stonebwoy on hunipa ni road manager ene yakoye ni sei na enunti Nyamiadum intelligence abem ebi omu de onya sika edi akire ama yape you so oti all patch se wo sra akromfo no mpo komo mfa mra na obema omu bibi ena Nyamiadum intelligence abem na yen mu a yen ni bi ye di bedi akire eba yen be enden me de ayira pen yes undai grace kese ni bi ahira ekwa menamfo bi de ye gia try aba ahira unni obi a wodi bedi akire a ti yesere intelligence abo adwuma ayeso ti yesere say akronfo hwa mbe yesikafo because hwe de omogye kan nya kafo Benz any cars akese eno omogye na guy no ti East Legon ti wonim ba bia askafo ni hye
that's why pon wo kofie no tresi wa owura ofie a ne ya wuram ne atwetu asi so ne age afiri wonsam enti wemu de yesere se ye de omu koi ka omo amabie mankaye enti what tin someone a chepa yes enti na se na ne de Ghana Police Service wo adwumaso a omo abo and the Ghana Police Service all correct say anyway ni report ayenya nteye efa Chief Styles ne kana to say apronfo ni ewiaye no abusuafo we ni nsema me de beso mo midi ndi Fatima makram